Kene kedai kejing itu kena shpang kawai kalong yeng long sem keberentang ukpa bad wei ukun. Kene kedai kalong yeng long sem kabri blai ba ukpa udai ubri blai ba hadu kata-kata bad uni ukun ru long ubako ngu bahaya ukpa jamu. Kat badang yat kisingi kipor uni ukun ulas dang he bad dang he dang san bad ulek puliru hakawai ke skul ba kabadan hajan sinun jongki. Bad uloyo ya kijing hikai shibun shipang kita kijing nang chistat bad ulong ru ubastat bah hendai ke wakta bah kedai ba kata ke skul kali hikai ru shipang kibidai persya ya kijing jong uni ukuna bad uni ukuna ru ulonge bad loklet ya kijing sneng ukpa jamu bad ulonge kita ke kiboloyo jing hikai bad ba ukpa jamu lesneng ke bible ru ngishu namar ungit palat ya kita kijing hikai kiboloyo nak skul ba hadin nang ta haswa bu ukpa jong klan na uong ha ukon jong yekini kikintin kun hakapod pikut lat kema yu kerteng jisu hadin ba ukpa jong klan na kilalej antep na yu par hadin ba kila dektep yu ukpa jong uni kuna sedang ban imle kuai bar kejingim bat umngai chu ha blai balu imro bat kane kebertai uni kuna namar ulong bastar hadu kata-kata hadin katu kat nepor ula kelalong ru we naki businessman bat lu kelalong ru berius pa hadu kata-kata kata kepor hadin katu kat nes nempat ke kebecia ba uni businessman ula syakin namno hakile no namar kila dewa pisan bat uklem ai hadin ba uni businessman ula syakin nap ula kan mawi kintin ukpa jong ba odai ban kan mawi ke kerteng ujisu namar uni ukuna ula poi haka kim khai kumta ula ong tang shikentin jisu dada medan shisha tu yarap yana kumta hi kami keketin ke baong tu yang jaj batu lek no ane dai ta khun lek na ula kulumar jimut namar kita kila noru kila don hajan jong bat kila khum yu hendai ulu kamu ya kita keketin bat lek no kumtahi ula lek na keketi kita kila no kumtahi ula sedang masuk tu badan shisha